Leli bandla legwamile ke Apostolic Church liyacela kuthi ke sife semaswati ukuthi simane ke sive ke sibalekele kude ke balungise ke takhiwo kuletimbili etilimele khona ke enhloko office yabo kulelapha ke emagubheleni kulandzela ukuthi letakhiwo letimbili tilimele kakhulu ngesikhanike kunetimvula letiningi lapha ke even naseswatini timvula leseloke ziqhubeka ngekusho kweBishop Samson Hlatshwako uthi leli bandla beze likathe lakheke sakhiwo kulesikhulu la sokulesilimele kanjalo futhi nesakhiwo lesincane besolo bathandazela kuso naso kusilimele kakhulu lokuyinto libangayati ukuthi ke batayitsini besinelithemba ukuthi umnyaka otako sitavula sisibusise kwasishaya kunendlu lenkulu besiyoyivula sekunalele encane besivele sithandazela kuyo singakakhile ukuthi ishaye itoti imbili kwayishaya lencane kwahamba lamathayila lapha eDuru kwafohlota lamaplamu kwase kuyabuya kulele nkulu ayona ke kuyishaye kwayifohlota la ngekhathi kwafohlota emafastela kwawale libonja la shaya letitulo tafato ngetulo yonke lencumbi lethu lapha ngekhathi kwase kushaya ufa la kusuka ngala la uphumale nangale ngendasi kusuka ngala uphumale vele ifile ufuna siyocala phasi phinde sakheleni kusishaye kakhulu kusikhinyabete kakhulu kepha nje siyacela ehlotsheni tenkosi ukuthi inkosi yamfane baside ihlobo tenkosi silekelele ngoba kasinalutho silibani vele kusishayile kalosha kanti ke sife singafisa ke kubalekelela bangashayela inombolo 76641244 noma ke bashayele 76131135 endzabeni temsakato yemaswati channel ngigeri Khaloza nohlahlathwala sisemagubheleni.